អូខេតោះវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង AI មួយដែលរបស់ Google ឈ្មោះថា antigravity.google អញ្ចឹង AI ហ្នឹងគឺវាជំនួយដល់អ្នកសរសេរកូដអញ្ចឹងនេះរបៀប download យើងចុច download អញ្ចឹងវាមានសម្រាប់ Mac OS Windows ហើយនិង Linux អញ្ចឹងឥឡូវយើង set up នៅ Windows នេះអញ្ចឹងយើង run PowerShell copy យើងបើក PowerShell pass Ctrl V ចុច Enter អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ Mac OS យើង copy comment ខាងលើនេះ Windows CMD អញ្ចឹង AI ហ្នឹងវាជួយច្រើនដល់អ្នក developer ចាំមើលយើងរក template មួយឲ្យវាបង្កើតឲ្យយើងscreenshot in 3 page install ចប់នៅនេះចប់ហើយយើង run នេះមួយទៀតចុច install ចុច run ឥឡូវយើងបង្កើត project មួយ project demo ឥឡូវខ្ញុំសាកតេស្ត login ប្រព័ន្ធមួយនេះបង្កើត login form ដាច់វាងខ្ញុំសាក screenshot រូបមួយនេះsnipping tool ចាំមើលសាក template មួយនេះឲ្យវាបង្កើតឲ្យយើងមើលsave data D project demo login form
login form ok chẳng dừng login chỉ mùi nâng cô có má login mùi má dừng chợt next ní layout dừng vô bộ ấy bộ so bộ khmáu vô bộ khmáu xuống rồi hay giờ là đi ra mùi modern web guidance business ok lại ní dừng chợt bật card project new project add folder data đi project select create start first lại ní dương ra bán nhưng do Gemini 7.5 plus 2 dương ní chỉ tới hà pro tới will ở chỉ chụp pro chúng ta là please have to create login form as HTML and CSS with slash with the demo slash that from image chụp code Skype Prosping Prey internet hiện sau những tới về đặt section tờ hơi chọn nếu như ai cho review chụp mờ về tí mà nếu câu được cả rồi dương cho tao ran là vụ đời giờ mình đi về bậc cao ở dương hơi xạ ran mà đổi vậy wow mini xa ta em ok chẳng làអ្នក developer អាចយកទៅប្រើបានបាយបាយ